Ko tahi te rā motuhake I a tau e whakatai rangatia ake ai ngā tāngata e rongo ana I te ngau o te tani whā kino nei ara o te mate pukupuku. Toko maha ngā kai tūwao I takahi I ngā huarahi o te motu I te rānei ki te toha puaka kōwhai, hei tohu I tēnei rā. Tērā tētahi o rātou e mōhio pūana ki ngā tau mahatanga o tēnei mate. Kua rua te kau, tau te kaupapa o tēnei puti e tīwawe haere ana I te motu. Kua tipu tōna hua. My message to all waihinē, whether Pākehā Māori, black, white, orange, green or yellow, for their sake, it's for their lives and as well as for anyone else that is listening, is to have a regular check-up. He kōrero tēnei I tino whakapono a Violet I tana pā mai ki ngā matihao o te mate pukupuku. Shock! Shock more than anything else. Shocking to know that you've been diagnosed with breast cancer. Me ngā whakatau a ngā tākuta mō ngā mō reatanga o tēnei mate. From the oncology team and the oncologist, he mentioned to me there's no guarantees. There's no guarantees to life. E kore hoki he kōrero I tū atu hei whakakamake I a Violet ki te whai I te huarahi hei oranga mōna. Every 2 years I would have a mammogram. He mate e kore e tāia te tangata, te titiro ngoi kore noa. Neke atu I te whā miriona tāra te whiwhinga pūtea ki te kāhui mate pukupuku o Aotearoa I tēnei rā motuhake I te tau 2001. Ko te tino whai, ki te āwhina I ngā tāngata, pērā ki a Violet, ki te patu I tēnei mate. Neke atu I te kotahi miriona tāra o ngā whiwhinga ka māhoratia ki ngā rangahau whai rongo ā. Nā e rā āwhina e rongo tonu nei a Violet I te kakara o e nei puti. He tā Gardner, te karere.